Hi maxaka na mixeweta kusuka tindhawini ta ku hambanahambana ni tlhela mi amukela ka Conspicuous Talents TV brand talent people. So loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe hi ndlela yeleyo ku risa channel ya mahlweni. So lexi ni lavaka ku hi bula hi xona namuntlha i timhaka ta Mr Post riendzo ra Mr Post ra vunanga la Mr Post a nga hundza hi kona la Mr Post a nga ta hi kona kahle kahle. Ni nge mi teki step by step ko va ti-highlights leswi nga humelela tanihiloko mi swi tiva ku Mr Post i te music in after Benny Mayengani. So ku na this clip la Mr Post a hlamusela ku i twe Benny Mayengani a vuma hi lani a nga swi vona ku it's like nyiko yo ku a vuma twe vanhu macema kahle kahle. So ku ni nga holovi na n'wina audio ya Mr Post a cover leswi ni swi vulaka hi leyi nga ta landzela mara audio ya khale a ya sweswi. Mara na n'wina va yiva mabini ku na mani u byala swin'wana hi kona wo nga xi tiveki heko i mani u byala swin'wana mina mbe talanta leyi a ni nga yi voni ni yi vone hi mhaka bini wa petwani a nga fika a vuma na me loko ni vuma ni swi kota loko endla xilo na vanhu va kalakala swikombo wa swi kota wa sweswi vanhu va na problem. Moving forward mo twini leswi nga mi hlamusela kumbe leswi ni vulavula hi swona. So mo swi tiva ku Mr Post ku na nkarhi la Mr Post a hamba a boha hi swikotele ku humelela swo tala ka ti-festival. Mr Post a vitaniwa mavito like ti-performance ta Mr Post a ti va koho mara a swi tekanyana kahle kahle ku ti-fan ta Benny Mayengani kumbe vanhu a va hoxetela Mr Post hi swikotela out of excitement. Van'wana ko va permission a va yi kumini from certain artist ku loko mi vona stagini ba hi ndlela yeleyo. So Mr Post i tiyisele kusuka kwale loko van'wana va ta va tshikini to be honest a va ta va tshikini swa music va nga ha yi mahlweni na swona. So and then loko mi ta mi ta tiyisisa mhaka ni vulavulaka yo loko mi yingisela this track ya tani vukola timbyana ta game Mr Post even mentioned there ku a ku nga olova ku tika ku ri xiyimo a xi tika i bohe ngopfu va ka tshika ku yimbelela mara a nga tshikanga hi ndlela yeleyo. Leswi ngo Mr Post i deserve xin'wana na xin'wana xa kahle lexi nga ta ndlela yeleyo cause foundation ya kahle foundation ku tikina ku akeni kahle kahle mara sweswi loko hi languta Mr Post even have fans more fans than before loko hi cheka cause na tinambara nga ku se ti dividekini ti-fan ta Prince Rangani ti-fan ta Dr Joe Shirimani automatically i ti-fan ta Mr Post they side with him when it comes to issues ta ku va fanele va teka masayiti hi ndlela yeliya. So Mr Post i tiyiserile na musicini and then i swa kahle swinene ngopfu. So hi leswi a ni lava mi tivisa xona sweswi leswi a na hi bula ngopfu hi xona ngopfu ka siku leri namuntlha inkomu bye bye.